iria bantabati Moigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixa iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganie gwochoganire erangiriga aseduke ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale awatagete ni gwokwaya nyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi Moigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chireche biasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo busongo eyoerangene eduka ya Safaricom Moigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyoere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Marago vingi anaendea mwanzo murigiro Getembe TV. Karibu sana ase kionga chinsa enye chia bono maragova itinde tunyara gutanga ase nchira ere eyo ubwamo kigima nchengro kwa Matilda Obaigwa. Karibu sana sanganente ase chinsemo cha Facebook na bogo chinsemo cha YouTube na Getembe TV soko nyora ekionga emo ase emo cross studio kabere nere Mike Wills korenda nekirango chaka ekionga nigongo chaka kwa chinsemo cha bomachoge bravo chinsemo cha etono ekirobono igati ya Brai abo bare abana siasa na boigo Abrai bande banyari gusanga na boigo gukwanira igoro yogochamo kumugusi na nigo baboririe ekirenga kyokobeka omugusi amochinga kichiga no kucha kanyora Obrai obuya na boigo amagendero ase orogongoroiga nigo batebire nigo omugusi abona togochamo anemono chinga kichiga sokumosira Dr. Fred Matiangi ase okuriga kirogo kyae kyobrai evoense chibichecho na mariogi na byaliganire no muliketo Gilbert Kobi na samatanga arenga sensemo yetono y'umwana Joshua Anyeni umwana bw'uyo kabere umujumbe umukoro w'ensemo ya machoge chache na bwasi Savania Mugunda Anyeni asensemo yetono committee. We tried our best to bring Joshua and to rest him in a befitted way. For all the relatives and friends, we thank you so much for coming. We really appreciate. In fact, we don't know how to say thank you. Siasa choko musira mu waziri omukoro bw'oburendi okoliya ekirugo ky'oburayi bw'ense Fred Okengo Matiangi ncheira libaga linene ase abarayi abangebe orokya abayigo basokya na kumusira Matiangi asokoliye ekirugo ekyo ntubona iga onde bwensi okoleta mangana mangawa kali ya Matiangi koranje
ayegendo nya kwanira ngawra kinto kwanira gaiga ndo waja baigo ndo tageti ko yumanga na mangao ataria matiani jana tiano mwati bageti kora yutu abwatiru kakibwato konya bwa kila hotel kiagira manganande ndo tageti na ende wetani ayo na ende ndo mwamusi wana mbia mono ngo akora mabasa masini yini okanda basongo pikintu ko gwana mangana bonasi na raba ndo baito ba tantanire integeza matiani ya soka egurubaro ya bachoka na ende ndo tenga twaire sikire ona bamongo na komna uchise urubaro twaire sikire aye abaishimirwa bane none mwagenda mate moko igwendi nwebache chindara chaba kusiba ona chiroche samatiani ono igo ena kwanla inde mete umeshimiwa chana njongerana radi asore kuno yo mintate ba inu bange bintongora ndori kwayera buno mugusi iguru ya obokorirwe county ase county ya Kisii abarayibande mbanya ko bagwesokia na kugikiryanda ko butumiki obwe kibese no kwira ni obwe kibese cya sensemo ya Nairobi obokoreri botigarete gutigara botaranya ko bokoreka na senchire inkeranu ono ekero koreta buya na teba buya mono nekere bintu bya chire bogeka na teba gambo bebide lakini nkoranga na ndira bona tebyo mwishimi wonamos obo para mugatema temire buya bore mwasangeri chibesi ningo mwakoria inu mwatanga na Kenya na reti atuwari 73%. Lakini nende nani tuwe bori swali nani to korigerie bitabu naende chibesa checha bosongo simbara tiotika tu bondirani chena na gochina iro pono hakirende mwasangeri chinyinge mwasa koraba na inchi chibesa chigo cha bosongo mogu aka na bantu oyo kabire mu women rep we county ya Kisii jane tongera nere ne sokia asoko mwakira ekoko Fred Okengo Matiang'i na kubasaba abana siasa otiga kubasiria abakichikura gokyasi kinsemo chinde ndole negesio twanyorro murayo ngaini nero koligie kerogo yintu abakusi twamanyorre yagorokuna Fred Okengo Matiang'i Muranje mwancha arutwa matimo gusiga iga omwe-MCA bwe ward ya Bukimonge Amos Onderi asensemo yaye nigo abagikiria banasiasa kurwa sobomo bo opposition asogotaba abegenwa gucyase okugwatesia ose asogochamo erikorigia umurwanirio yo makuru asensemo yo opposition ochinyara ko baga kumurwania William Ruto mu president w'echinga cyabonega sense ya Kenya United Opposition na aroli nano mubango babu atara romambi umheshimiwa Gachawa umheshimiwa Justin Muturi umheshimiwa Martha Karua umheshimiwa Eugene Maumarwa umheshimiwa Kalonzo Musyoka wabegete bakorosia posta ya United Opposition umheshimiwa Matiang'i atai ase posta hiyo. There is no United Opposition without Matiang'i. Nali banonye bako bayi batigangire nga baenda bachuwe ikaraza elinde bachoro yogo jakobe running mate ya Matiang'i egeko gere nsengi bayanchire nga Matiang'i tubwate the 6th president na utwanchire nigo siasa cy'urugongo rwa Gusii cyabwatirinse mono kingaki ensemi yiga ibwatomuraniri ororekanire gutwara ariyo sakurwa sikinsemo kinyinge cya Kenya kuriya uburayi wense kuri boteregetembe kurwa sensemo yeto no machoge buragwe county ya Kisii amaretane nje Gilbert Kobi na umusikie Matiang'i ere ninki agukwana nere nigobono anyare gwesokia na boigo kubura una abarai bonda bonsi nonye kubwatira na asensemo yo kwamereria eserikali kwika abarai abo babe bagutwara ekirenga na boigo nigo asabiro botoereru na boigo oboitongo ase abarai bonsi bali baligetie gutwara gusibaratie kwena na abarai gosobokoreri borobia uchasaba Kenya ase amatuko are bosionekera kuboria abarai banyare wekanya ano muno ekero siasa egenderete gutira. On the issue of the opposition, you know, I want to go over this very carefully because, you know, electoral contests and the transition that we are going to as a country is also a leadership moment, which requires a lot of restraint, a lot of maturity,
a lot of consultation and inclusion. Building unity and cohesion in a political framework takes time. It's not an easy matter. It's a long and painstaking exercise of building alignment of visions, alignment of perspectives, convincing one another, and building cohesion and bringing people together. These matters are weighty issues. You're talking about the leadership of the nation, individuals and parties and groups that come from diverse backgrounds, that sit down over long periods of time to argue and even harmonize their perspectives to get to a point where they say, okay, this is the platform now we have agreed on, and this is the way we are going to go forward, and this is how our team is going to look like. Sure. So that patience that is required is exactly required now. You know, I've said in other environments before that our patience will be tested. Our perseverance will be tested. Our sense of patriotism will be tested. But we must overcome those temptations and work together, because the people of Kenya expect that their leaders will work together. So I don't want to go into, because the infrastructure we have in the opposition is already actually laid out. We have two conveners of the team, Honorable Martha Karua and Honorable Kalonzo Musyoka. We have an official spokesperson who heads the secretaries now, the Honorable Dr. Muhisa Kitui. And then the other structures that already have been set up. The Honorable Kipruto Kirwa heads the Coalition Building Committee, and he has drawn in a lot of other people and leaders from other walks of life. It's an institution, so we have to act in an institutionalized manner. So one thing I will not do, to be frank with you, is I cannot speak on the sidelines of that infrastructure when I do not have the authority of the conveners or the authority of the spokesperson to address certain matters. And these leaders at the right time will address these issues. But everyone knows this, and I've pointed this out. This is a journey that we are walking, and this is what will test our political. Na umuriki ukiama kia UDA kurasi kaunti ya Kisii Darius Omosoti gose umanyikanete una embura embe na nde uri mwanasiasa kuro ase bunge ya Bonchari nigo bono anyarire kuboria abasae na boigo abantu bonsi anamono umugusi wasokia sobonge na kugendera kwelikia asokubwata ekura na kaukoana kuro ase bunge ya Bonchari na boigo nigo anyarire kumochia egati ya burai bali babere bakoba tibari kubeka oburai obuya ekero banyarire gochorwa ase ebirogo au gose ase amabaga au chika die chinake ko rto yetenga abantu babwate chinyingi bali babwate isiko ajira ni aria egere chira tubo buyi akresi ni materinga kokonye constituency noko yebeka sama kokoyo muntu bwate capacity na ndo rekebe tokona kwereria serikali ngoranga bari kubeke gitike ri arikere baruo babeke tivetie yemo ga Bonchari turareta abana chiri bwinye abayibuli murakore biashara wake abana bali mwasomiri bari isiko baranyore bibarua turajakero na ndo tutusabe kindi abachari kusento nyore mungweta maganai korukare Bonchari aiga guswechi constituency chinde asokonyora abantu abangaini basometake batabugati emerememene ya serikali abantu bagachire bababoriri n'abajumbe bagachire baburi umuntu irubu managing director segete kwe umwana onyagete umujumbe namwirete na rotenete ports authority umwana onyagete na road director TSC somewhere umwana onyagete inigasi abajumbe bagakori lakini mbona zengenje abantu bachaka kubeka muntu ndi bwesi muntu tabatira ruga yokobererie gento umuntu tukutwekero gotumbu bono muko na Bonchari amo igwa bonywede ba Bonchari amo bwati direct inde mubwati CEO inde mubwati PS mubwati CS inde mubwati college inde mubwati university inde mubwati TVET inde mubwati KMTC inde ekero ekanisa ya PAG egochengira emiaka emiemo
niko bono umoyego moneno nyara kwalikanirwa ase kaunti ya Vihiga ase umurai bwense musike William Ruto na boigo igatia barai bande kurase serikali nene banyara wikirana ase kaunti eyo kutoka ase Orogongo rwa Western Kenya na umurai bwense kaukona kora chinse mecho niko anyara gusingerera kosegeta abakenya bagendere kweligia ase umurobero bobowenya umurobero osha nekera goteba onde wensi obwate ekade ya shago sebweligete no murobero yo niko abonete konyora obukoreri bwa busakuru ase chinyagitari cha serikali. Tumetoa pesa kama serikali. Ile hospitali ya county public, hospitali ya mission ama ya makanisa ama hospitali ya private, sasa wanaweza kupata malipo yao kupitia kwa PHC ama kupitia kwa SHIF. Wewe mwananchi ukishajiandikisha kwa SHA, hata kama hujalipa chochote, bora umejiandikisha tu peke yake, kujiandikisha peke yake bila ya kulipa nothing, wewe unaenda hospitali, iwe ni ya serikali, iwe ni ya mission, iwe ni ya private, kwa ile inaitwa outpatient, unaenda pale, unapiga foleni, unaona daktari, unapatiwa dawa ama udungwe sindano na utoke hapo uende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yeyote. Munisikie vizuri. Nyinyi mnanielewa? Bado tuko na mahospitali ambayo wanadai wananchi pesa. And I want to put them on notice. Any facility that charges citizens for a service already paid for by the government of Kenya, they are in for trouble, because tayari tumeweka pesa ya kutosha. Kila mwananchi akienda hospitali ile, unaenda ujalala hospitali, umeenda tu hapo, uko na homa, sijui uko na malaria, sijui uko na nini, mgongo, sijui nafanya namna gani, homa, makamasi, nini, hiyo yote hiyo. Unaenda pale, nyinyi mnasikia watu wa Vihiga, si ndio? Unaenda hapo, unatibiwa, unaenda nyumbani. Wene osha na boigo mokonyi bumurai bwense musikikithire kindiki nere nigagendete kuboria abakenya bagendere kwerikia ase obongie ka ukona kuro ase county ya Elgeyo Marakwet nigo kindiki anyare goteba kuna aba roire bali bonsi bakogenda ase chinyagitari konyora obowene anamono bali batari korara nyagitari gose bakonyora outpatient services nigo batabonati wakanera kinde yonsi na boigo singira na serikali negendete wakanera bonsi batari konyara gose batari konyara wakana chibesa kujase murobeli yosha. Hapo awali tulikuwa na NHIF. NHIF ilikuwa na watu Kenya milioni 7 peke yao, lakini mfumo mpya ambao tumeleta wa afya kwa kila mwananchi, already katika mwaka mmoja peke yake Wakenya milioni 26.6 wamejiandikisha. Today 26.6 million Kenyans have already registered for universal health care, for medical insurance. We had 7 million Kenyans insured in 2022. Already today we have 26.6 million. By December this year we want to reach 30 million. By December 2026 45 million. By December 2027, 55 million, every Kenyan will have a medical insurance card. Na tumesema ule ana uwezo alipe, ule ana uwezo serikali mlipie. Kwa sababu hapo awali kama haukuwa na uwezo wa kulipa NHIF, hakukuwa na msaada wowote. Serikali ya William Ruto imesema afya ni haki ya mwananchi, sio starehe ya matajiri peke yao. Wale wanaweza kulipa walipe, wale hawawezi serikali ya Kenya iwalipie. Na umeona rais ameanza na watu milioni 2.2 wa kwanza kulipiwa SHA maisha yao yote. Alianzisha pale Ikulu katika mwezi ambao umepita wa Septemba. Na vile vile tutaongeza hiyo idadi, wale hawawezi tuwalipie.
Rais pia ameamrisha ya kwamba matibabu ya mchana, ile matibabu ya kwenda na kurudi nyumbani, outpatient, katika hospitali zote za Kenya itakuwa free of charge, hakuna malipo. Wale ambao watalazwa hospitali, SHA itakulipia. Lakini outpatient, serikali ya Kenya itatuma pesa directly kuhakikisha kwamba mutapata matibabu ya mchana ya bure. And already in this year's budget, 22 billion shillings have been approved to make sure that outpatient services in all the 9,000 public hospitals in Kenya is free of charge. Na korwa ase omoyega oyo nigo omwaziri w'oburendi bwaime omosikie Kipchumba Murkomen nere anyara kwene kebuna ukurikwa kwa banyanyimbo ukukurachi gokorekana amatuko amake arebosio nigo kurachi koba asinchira ireyo bwasio ku kikima nigo akoya kwa naiga magega yekegambiro gotenene okurikwa kuse omo roberio yubo kurika banyanyimbo asinse ya Kenya ikiagera nigo anake obotutukano gusokungusana kwa biro gokwenekiwa asikiombe ikere getenenerete aho bokorere bwa banyanyimbo naboigo abateneneri bwa banyanyimbo ase ense ya Kenya korende digatebire mu Kenya ondeteyo orachi wakana chibesa buna injire moyo kwenyorera libaga gose emiremo asense meyo hapo Friday, lakini Your Excellency kulikuwa na makosa kidogo hapa na pale, mtu ameenda kotini. I want to assure the people of Kenya that we are working together with National Police Service Commission, National Police Service to find a quick solution. Ndio hiyo recruitment ianze hivi majuzi haraka sana, na tunataka kuwasihi wale wako kotini washirikiane na the two institutions na Wakenya wengine, ndio tufanye hii kazi haraka, watu wetu wapate kazi na recruitment ianze haraka. Ile nataka tu niwaambie, we will be very ruthless against the people who come to recruitment center kulipa watu kununua nafasi ya kazi. Mimi nataka kusisitiza kusema recruitment itaisha by saa 10 na kila kitu itaisha by saa 10 na majina yenye itapatikana itangazwe hapo kwa uwanja na lazima wananchi wakue hapo. Hiyo maneno ya kwenda at medical kwa giza alafu jina yenye ilipatikana kuanja imebadilishwa usiku itakoma. Na ninawaomba wananchi wenye mko hapa, wakati wa recruitment ikifanyika hapa, nyinyi mkuje pia mkue observers na muhakikishe kazi imeisha by saa 10 done. Kila mtu apewe na apewe haki yake. Tunakubaliana? Na ofisa yoyote atauzika na corruption, you will know why. Yeah? Anyway, let me not say beyond that. Utajua tu jenye ilifanya wanyama wengine wasikue na tail. So I want to say here that nyinyi ambao mnapeana, now I'm telling you, hatutashika tu askari. Wananchi wenye wanaleta pesa kuja kununua positions, you will be arrested this time round. Na utaenda one way. Kama vile mlishirikiana hapa kutuambia watu wako bunduki, mtuambie hao wenye wananunua kazi. We will arrest them and we will put them waende ndani. Ni hivyo ama sivyo wananchi? Nachinga kicho mwaziri Murkomen niganyara gukwanira ugukura ubobe gusichisegi asorogongo rwa North Rift nekirobono anyara kubakira mbuya abarai naboigo egati yabamenye betinsemecho abo babere bakubwatirana asokwena na ebioma bunabono chibunduki naboigo nonyena amasasi aliabereka gutumika asie okogendereria chisegi echo nekira akuboria na serikali negendete kubekomokyo umokia bwokwenekia na yarusiri obobe obu bwensi nabo yokwenekia abasaye bonsi bali babere bagotoka gosikubatirani wana manganayo banyorire emirimo bawo kora nabo gosiro kurase serikali enene. Tangu ni kue kabisa kuzaliwa kwa hii dunia akuja kuwa na program ya wananchi wa kujitolea kutoa bunduki yenye iko katikati yao kama vile watu wa Marakwet wamefanya juzi. Mimi nasimama hapa nikisema ninajivunia hawa watu wa Marakwet, aswa hapa Marakwet East and West, kwa vile walijitolea kwa roho moja na tayari wametoa bunduki 245 wametoa risasi 2,000
ambayo ilikuwa inatumiwa kuangaisha wananchi hapa kwa hapa Valley, Your Excellency. Na hiyo program, I want to say without fear of contradiction, kwamba imewezekana kwa sababu wananchi, askari wetu na wafanyikazi wa serikali wote kwa sehemu hii wamejitolea kufanya kazi kwa moja. Watu wa Marakwet wamesema bunduki kando, wanataka maendeleo, wanataka wapate kusonga mbele. Na hiyo, Your Excellency, I want to say, because of the example they have shown, I want you to go back to His Excellency useme hawa watu lazima wafanyiwe affirmative action kwa mambo ya maendeleo. Your Excellency, hiyo program inaendelea West Pokot, inaendelea Tiatich. Nimeambia watu wa Tiatich constituency, ile speed wanaenda kutoa bunduki sijakufurahia bado. Saa hizi wametoa 67. Nimemwambia wakaze kamba kidogo, nataka in another 2 weeks to Tiatich constituency ikuwe imefika 200. Ile West Pokot county, Your Excellency, tumefikisha watu 30, bunduki 30. Hiyo program inasonga huko, nataka kwa mwezi moja mbili ifike 400 guns. Alafu wewe na rais mrudi hapa Valley, tukuje tuchome hiyo bunduki na tutangaze program ya maendeleo kwa watu ya Kerio Valley region. Your Excellency, hao watu wataka kurudi tena kwa mambo ya bunduki. Na mimi I want to appreciate that our people walisikiza nilipowaambia wajitokeze. Sasa the next stage, Your Excellency, ni rehabilitation. Wale vijana wamekuwa sugu sana kwa sehemu hii kwa mambo ya bunduki. We already have our team ya government kutoka anti-radicalization unit. Wameongea na hawa, we are de-radicalizing them. We want to rehabilitate them. Tutapeleka wengine college, tutapeleka wengine mambo ingine. Alafu, Your Excellency, hii ni empowerment ya watu wenye wamekuwa wakiishi maisha ya kawaida. Tutarudi sasa Kerio Valley tufanye the mother of all empowerment, kusaidia hawa wote ambao wamekuwa reformed na wale wameumizwa na mambo ya bunduki kwa miaka mingi. Tutarudi kufanyia hawa empowerment ndio waishi pamoja kwa amani. Mugavana wa kaunti ya Nairobi Muskie Johnson Adha Sakaja nigo akwanire amave kose Ogoisiro kore aigati asigati yabamenyi be kaunti eyo nigo bono akwanire igoro yenchara anene mono eyo yabereke kubwatirania chinka chinyinge yukwirira aborki wabange bachandika nonye chiskuru tibari wikirana kurende nekiratebire kisa serikali ya kaunti eyo yachageti umurobire upo kurageria aborki wa chiskuru aserigori lensekegema nigo aborki wabange babere bakogenda chiskuru naboigo monjori yabereka kororakana nonye ase masomo na boigo negakwanirwo kubura kwa mache ase account eyo negiragoteba serikali negendete kurigia enchira gose negendete kobeka chinjira chokone kiabuna abamenyi bechinsemo chonsi me account ya Nairobi banyorera mache aisene. What we're able to do for those who don't have, and many may not know, maybe in Karen or in Langata, some may not realize that in Nairobi, 1 out of 4 children were not going to school because of hunger. Many interventions in our country around hunger, we think about Northeastern, we think about the drier parts of our country, but the urban poverty in this city and in many of our major towns had been so biting that 1 out of 4, imagine 25%. And we said, that was one of the promises we made, that once we get in office, we will feed our children. We've been able to build 17 mega kitchens. Each does 20,000 meals. Every day, 316,000 children are fed at 5 shillings only. And Governor, it has increased our enrollment by 40%. Children who would be on the streets are in school. The hustlers, that lady who, unajua mamafua, who goes to wait, hajui kama leo ataitwa afue ama hataitwa, ama mtu wa mjengo, who doesn't know whether they'll get something today or not. They know that despite that, their children have eaten food. That alone has brought a lot of peace and calm in the city. And I want to thank my team, because without the team, we would not do that. And we really thank God for that program. A few weeks ago, we served our 55th millionth meal. 55 million meals, meaning we have served the whole of Kenya plus 5 million people, and we're grateful.
Ahadi ni deni. And that was a promise I made. I'm proud that we've delivered on that promise. Another promise we made, even when I came here, was the issue of water. Water in Karen, water in Langata. Nairobi is water scarce. Nairobi, before I became governor, was receiving 525 million liters a day against a demand of 900 million liters a day. Today, Governor, my problem in Karen is bursting pipes, old infrastructure, boreholes. They have stopped using the boreholes. There is water in Karen today. Am I lying? Are you receiving water in Karen? In Awak, am I Awak? It's in Awak. Right now, as you speak, we are doing a tunnel from here, Galleria, through Bomas, to now provide Langata more water through gravity. Na gutigana nayo mwanzo murigirire nigono umuseneta wa kaunti ya Kericho uyu na inde uri umurai wa bange imeye bunge ya senate umusike Aaron Cheruiyot bono anyare kumucha ensemeri yo kwamereria serikali nekiro ayirokire buna ensemo ebwate okubagekana etabwate kerenga na boigo ebwate obugesaku obonge nekiro bono akubura buna umusike William Ruto takonyara konyegerwa ase chinga kijiga na ikiagera bali kiti kumurusia bisi tibo bwati ekerenga kire ekironge ochase abakenya. Sana wale wanaongea wa upinzani utafikiri hakuna kitu mzuri inaendelea katika taifa la Kenya. Mimi ningependa kuambia wale wanazungumza kule Nairobi na kusema serikali hii haijafanya bidii, wakuje hapa Elgeyo Marakwet, hapa Sambirir, wasikie kutoka kwa wananchi, wawaambie vile hali ya usalama ilikuwa katika eneo hii na vile iko kwa sasa. Wawaambie ile mipango mizuri wameona, mbolea na kazi mingi ambaye hawalikuwa wanatizama tu kwa runinga, lakini kwa sasa maneno yao iko sawa. Kwa hivyo mimi ninawaeleza kwamba watu wawache wasiwasi, watu wawache kujisumbua. Kama unaona wewe unawezana na William Ruto, hakuna wasiwasi. Vaa viatu, funga kamba ya viatu, na wakati mbio itaanza usianze kulia useme huyu ameharakisha safari kushinda ingine. Sababu mimi najua hata hawa wananchi wa Marakwet wanajua. Nyinyi mkipima hii watu ya upinzani ambao wanasemana watashindana na Ruto, hii watu wanawezana na yeye kweli? Wataweza kweli? Hii kina Kalonzo na Gachagua, hiyo ni size yangu, hata sio size ya president peke yake. Hiyo ni sisi watu tunafieka asubuhi na mapema. Kama tutashindana katika uchaguzi ile ambaye inakuja, ikuwe ni kikundi hii ya kina Kalonzo na Gachagua sijui na kina nani, tutamwambia rais, weka status, fanya kazi yako, wacha sisi vijana ya mwaka hii tupambane, sababu hao ni size yetu. Watu ambao wanafanya siasa ya kaunti 2, kaunti 3 hawajui Kenya inaenda mbele namna gani. Hawana mpango yoyote ya masomo. Pahali rais alipata amesongesha zaidi. Amepanga mambo ya afya, amepanga mambo ya barabara. Sasa nyinyi mnamuuliza maswali, mnamwambia nini? Na ni watu wa kabila, watu fake, watu ambao hata huwezi kuwaambia hapa Sambirir wajue ni wapi. Ukiwaambia Sambirir wanafikiria ni Uganda, hata wajui hapa ni Kenya. Alafu wanatuambia unataka kuongoza Kenya. Kenya ya nani? Wewe hata huwezi kuongoza kitu yoyote. Wajana na maneno ya Kenya. Kwa hivyo mimi nawaambia wananchi wetu wa taifa la Kenya kwamba nchi yetu iko imara. Kama vile wanariadha wetu walituonesha wakati wameenda kushindana kule Tokyo kwamba Kenya ni nchi ya ushindi. Kenya ni nchi ambayo iko na maneno mzuri. Wale wanaharibu nchi yetu kwa siasa duni, tunawaambia washindwe. Kwiranirira ekemari gichae aigasinsi ya Kenya umukonyo bumurai bwense umuske kithure kindiki nigo bono akwanire esekta iyo na kirakoteba bono serikali nerigete njira yo gukora ubukurumi nabo igobobe ubwabere bukwenekiwa ase kemari ekyo aiga nigakoya kwana chinga kichiga ikira barimi abange bagendete kwemurunganiria okugwa kwerigori riechae gose bonus aiga anamuna soma koyoiga nekira bono kindiki anyare kurira yo kwenekiwa na kemari ekyo samutukare bosyo abarimi banyare konyora ligesa liligia. Bado kuna wakora pale cartels pale kwa majani chai wanaumiza wakulima. We want to make sure going forward we improve on transparency. The farmers must get the right information about the marketing
and the sales of their tea. We also must make sure we improve on the governance of our tea factories, because some of our tea factories, especially in this part of the country, we are having governance problems, and that is part of the problem. We also want to improve on the quality of our tea so that it can be able to fetch good prices for us. We also want to diversify into specialty tea which fetches more money. Lakini tunasema ya kwamba hiyo bonus lazima tufanye kazi juu chini kuhakikisha wakulima wote wa majani chai wanapata bonus ambaye ni bonus bora. Na mimi naendelea kusaidia rais kuleta marekebisho katika sekta ya chai, kupigana na wakora na cartels, wale ambao wanatumia hiyo sekta kuumiza wananchi na kula jasho ya wananchi. Rais alifanya ile kazi alifanya kwa mambo ya sukari, paka wakora wametoka. Hata hii ya mambo ya majani chai, tukiongozwa na rais au wakora, tutamenyana nao tuhakikisha kwamba mkulima amepata haki yake. Na kwa sababu Rais Ruto anaendelea kujali mambo yetu ya kahawa, mambo ya majani chai, pareto na sukari, kuongeza utoaji ama uzalishaji wa wakulima wetu, tunasema yeye ni tu. Nase roboti ururo kwanere bonus iye chai guseke marigi chai gasinsi ya Kenya toto ukora ikiunga chinsa inye chavo no butuko korende kukoreneria mbia mono kigima kiagera kwagenderere koba usekwa piro koba umwegeno me Gatembe TV ikingima litukoria rero ya Jumamosi rigima na wikira ase ebire bigasinse moye kiunga bya mono sana asoko bana inche wika ase chinga kichiga korene nekira kugenda gutumuka twara obutuko obuya nyasaye uyu nyasaye kwa gate nyasaye korende hande tunyara kumirana ewiki yogo chance nguru kwa Matilda Ovaigo Mike Wills kurase studio ya kabere na tigara no monguru Baraka ninjo ninjo Gatembe ninjo dorome ninjo mangana mati ninjo bangina ninjo to kuboira serorera asigetinge ogwaserorera kwekana seino mweke nabokera giteno nguchi sabagambi umugambi rende gukugamba ese gambo n'abantu bano bagutumite ngegitiga kebeiga nikikebeiga nakiyaga umugusi atete naki mutangio na nkondo ta kuboiro asegetinge agwaserorera kioreri nkero ra mugani yani umugani umugayani abusina bagukwana utari no kutabukiri iriyo ogari yobongo kioreri ariskaba tukeri tukubana korange kenkiabe teiga kenkiabe ya mutangi una nkondo ta kuboira asegetinge agwaserorera bwe abwe kanese ito abwe kanese inabo yakoira mangana michi abande usikwa ruto muchiro sengaki nakie kinabera geteiga Baraka ninjo ninjo Gatembe ninjo dorome ninjo mangana mati ninjo bangina Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka ucyase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa ligakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho teberie kende gensi uraganie bagoteberie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo
au ayuare ye chikala au na wigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono mbabwate normal corrugated na wigo box corrugated asibigo babwate boomerang ayuare aye chi gauge emeronge tato asama bati ali aye chi gauge emeronge bere na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile mat MRM ni kubwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design mbwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na wigo na Green ubutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na wigo ayo orakoberwa kasule asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo muchuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom wigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Company ya Falcon Bonno nigo egukorereria amangana matununto asamatao aye umureme nigo bonno bakoretere embusuro y'ekibando eyo ya ETG M601 eyo ekwama asigeka kyamatuko emye mona 25 wika emye mona 30 oka bandega nigo egoichuria buya asekemba gyonsi nabwego ekobo abuya amasakara terikogunda na nigo terikoigwa oburwire bw'ekibando betani gutegwa oburwire terikoreta bicondo bwege company niyo bakoretere ubuyu bubusimeka ebimeri bwa Kaino Magic obubumentre NPK obusyarira chikiro 50 nebere yuka aseka bwato obuyu bunde bwa top dressing bukorwa Kaino Plus S obu nigo gutumeka obuyu chikilo 50 nebere nesano yuka aseka obu nigo bukurenda ebimeri niriro lyao ebyamentaliga kubwa aburi tangani company ga ni bwate obuyu wa Kaino Plus Gromax obubu bwate potassium salva nabo igo calcium orasiarere ebimeri byo binde byonse munabono amatunda onsi echae obori tibando chingende emesie ekawa na bimeri binde byonse ayugusimeka asiriruba lyeguse obuyo buiga ni gobore ase chikilo 10 ne 50 ikobogotoka ase eduka yokonya ebimeri ne chinyeke erangi nasole bakire simi ase namba 0788000028 gosem 0705725735. Eduka ya Sha Ceramics nigo ebwate ebintu ebiye byekerero ebyokoneria asiri gulirigia mbabwate chi tile ao chi chirangi ao ne chi size ao chi power tool chi loka chi mirangu gose chi doa locks mbabwate chi marble nabaigo chi granite mbabwate chi rangi ao nabaigo chi skin coat mbabwate chi MDF boards nabaigo mbabwate chi cho ni chi accessory chi cho
mbabwate kitchen sink nabo igo mbabwate emirango iyo ere semi solid nabo igo emirango eriya solid mbabwate deformed bars nabo igo mbabwate chitangi ichema chichi size ao mbabwate cabinet ceiling board mbabwate wall to wall carpets mbabwate shower ni instant shower karo ikyo mbabwate bathtubs chichi size ne type ao mbabwate ebirobu usembabwate lighting chichi type ao mbabwate gypsum board mbabwate channel mbabwate semiti amabati square tube chichi size ao ne birengo ao incho sha ceramics bwenyorere asiriguririye asamange bakresimese number 0703943972 ajirira gocha aseduka yabere Glansons Plaza angana Quickmart Kisi opposite Mucha Place. Enyagitari ya Nuga Best n'enyagitari ya chirengu maso gusegasigire mechando ao ya marwaire ayo agendera ko bagagucanda mwanya bantu nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeyia egetekyo mugongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatemiremende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best nigo bole obwigoro mono ase babwate michibi eyo ekugwenia marwaire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyo kuyarungiya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imeyenya gitarigiga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best nigo bagotuke meyumo chobo songo ase nyumba ya Ouru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku ruchinsa mu kire cya Kisi Kisumu nja samarieta ngoro kwano ngaki ana arwareta marwaira ara mange nkagenda chinya gitari yao korigyo bogwenia